Yunani, menari menyaksikan bertemunya dua hati. Mari kita masih berpeluk cium di alun-alun Paris. Kita kita berdua telah tiba di pelabuhan Athena. Kita berlayar menuju Pulau Poros hingga Mekina. Burung laut yang indah cantik molek mengirimkan ke suasana romantis. Kalimera, 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 Kalimera ya Athena. Kalimera, 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 Kalimera ya Athena. Kalimera, 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 Kalimera ya Athena. Kalimera, Kalimera, Kalimera ya Athena. Azam Yosi. Ada Mas Suluk. Suara indah dari Big Boss kita malam hari ini. Matahari mata sapi yang tergantung di langit Yunani. Taruh leman mencinari menyaksikan bertemunya dua hati. Kemarin kita masih berpeluk cium di alun-alun Paris. Ini kita berdua telah tiba di pelabuhan Athena. Kita berlayar menuju Pulau Poros hingga Egina. Burung laut yang indah cantik molek mengiring kita ke suasana romantis. Kalimera, 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 Kalimera ya Athena. Kalimera, Kalimera, Kalimera ya Athena. Kalimera, 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 Kalimera ya Athena. Kalimera, 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 Kalimera ya matahari mata sapi yang tergantung di langit Yunani. Mencintai menyaksikan bertemunya dua hati. Kita berdua telah tiba di Athena. Pagi kita berdua telah tiba pelabuhan Athena. Kita berlayar menuju Pulau Poros hingga Egina. Burung laut yang indah cantik molek mengiring kita ke suasana romantis. Kalimera, 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 Kalimera ya Athena.
ya Alena, Calimera, 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 Pancen ora duwe Isin. jare simbok aku sing ayu dhewe bocah saka SMP
Corona
Selesai sudah tampilan hari ini dan kita mampir dulu di rumah Bos Aza Musik ya, di rumahnya Mas Ulum. Oke guys. Nih kita mampir dulu ya guys di rumahnya Bang Ulum, bos dari Aza Musik. Assalamualaikum. Ini loh guys, rumahnya Bos Aza Musik. Wah, seperti ini guys, seperti ini. Yang mau main sini monggo asal nggih Mas ya. Pemane? Pemane nggo wedhus. Ora sang nggo apa-apa ning kene ya akeh jajan. Lah iya. Gak usah repot-repot. Tapi itu rokok tapi itu wedhus. Apa maneh? Nggo wedhus diterima, mau beli wedhus diterima. Rokok sing teh. Wis apa-apa kene. Jajan oke rokok sing. Enggak ada duanya guys, bos musik ya bos wedhus. Sayange kurang kontrol wis jajan siji urung teh diantem jajan loro. Sindi juk penyanyi piye kan piye? Garo. Jangan wis sindi juk penyanyi piye kan mau. Aku tenang. Gak ketok. Nggih, mboten anu lho. Aduh. Piye maksudmu? Ada Mas Iksan. Iya. Ada Kak Yon, ada Kang Gun. Iki lho, Bro, artis cilik kita iki lho. Berlian. Berlian artis cantik wah, luar biasa vokalnya, guys. Artis iki, Bro. Pacare piro? Pacare piro, Dok? Jadi telu. Peh, telu. Masa Allah telu. Mosok kakake kalah karo Berlian. Kakak libat. Kita santai-santai dulu, guys, ngobrol-ngobrol di sini dulu. Kalau diputer ya kok enak ya. Nggih, nggih. Ngopi. Ya iya toh, ngopine enak. Los iki malam Minggu masalahe, guys. Iya. Los sing ning jero-jero nang Aku ditok ning gak kabeh. dhisik aja aku ning kegiatan ning pantai. Sing meru ado. Ada kegiatan mantan lawe kamu ya? Jo aku pacaran dhisik. Wah, iki lho, guys. Rene, guys. Melodi, guys. Melodi Best Banyuwangi. Melodis. Kak Yon. Senari tadi. Terus ada Cahyono. Kak Gun niki, Kang Gun niki. Wah, suleng kon ndi iki? Yo, winginane kon ndi Mas winginane? Dinti tapi rate genah. Ya sekedar ngetutne wong. Iki lho sing disawangi. Lho. Lah iya kuwi. Iya san, iya. Cilik ya wis Iya, iya. Wis. sehat selalu. Ganteng san nang kene san. Pancing. Jenenge sandut. Iki gak didro iki. Kok aja iki. Lho. Aja musik. Aza Musik. Iki lho, guys. Musiknya, guys. Iya. Halo. Iki rekaman kuwi. Iki HP iki. Alat rekod. Tak halo ngene. HP. Ora jadul piye? Alat rekod Mas kuwi.
Rokok sulit. Pokoknya sulit iki. Pokoknya gini. Ini Mas tampilan hari ini gimana? Alhamdulillah sukses selalu. Wih wes tahu di telepon. Kan, Mone. Kene ta ngene ngisor. Oh, ya kono ding bener.